ngo vuta nikuvute muvuta isiwe mujinga. Papa, let you come Steve. Ngo umva kwiyumvira gushika wiyumvira ngo Tanganyika n'ibisupu. U Rwanda ruri mu nyungu cyangwa ngaho vuduka umbwire ku bepfo yacu bo barunguka iki? Avoka ziri kwera cyangwa ntacyo menya ko Kagame avuga make ariko akanatukana. Rata sinya ko utamona asa n'amashu cyangwa inyanya. U Rwanda narwo ruti uvugana ubuswa n'ubujiji bwinshi vuga uvuye aho Neva we. Kuvuga ngo wize amategeko iryo ryakwisobye rite? Wize igitondo cyangwa wize ikigoroba sha? Mu mategeko mpuzamahanga twasinyeho ntuzi ko bitemeye ko umuntu uje wawe yitwa impunzi utemerewe kumusubiza mu gihugu cye? Maze rero nujya kuvuga ubusa nk'ubwo ujye ubanza urya amavoka yawe n'imikeke maze ubone kuza guteranjwe kuvuga ubusa nako ubesha abarundi. Cyangwa ntuzi ko aho kwibagirwa kuvuga stories zirimo ibiryo wamwima mikoro ngo Neva ibyo gukuba uzabiveho ahubwo uzakuremo gusa. Ese buriya umuswa ninde? Ni Kagame cyangwa ni Neva? Energy mu bwonko nge ndi empereur. Oya nagiraga ngo ngusogongeze kuri wagwana ahubwo u Rwanda ruratsinze nako Kagame aratsinze cyangwa ni Neva utsinze? Kuruhara rudatana n'icyuyi akunda amagambo arimo ibiryo kubwa bwinshi umusaga gukuraho ubwanwa ni General Neva mu mashati y'amakoti isari utirye ntiwamenya uko riteye naryo nubundi bugene yikundira guhinga aho kumwima ibiryo watwara Burundi. We ni gasongo ntatano dusomborotse ku macenga y'ibivejuru ni Kagame w'Ikatari nta keza nka babandi babipimira kwa Putin. Oya uzamubarize mu baherwe banyabo ntatana n'imico ni Papa Ivan. Ubundi byaje bite? Umwe yatumiwe byeruye mu ntambara undi agashinjwa kwibamo imamarido batahubwo ni u Rwanda niwe M23 gusa uko byavuga kose twese turabizi ko u Rwanda rufite ibibazo na Congo. Birahari kuko Congo ifatanya na FDLR umutwe ubangamiye umutekano w'u Rwanda. Nuko na Kisekedi agahita agobeka amati nawe Kagame niwe nyire M23 niwe wishigikiye. Ikibazo ni General Neva watumiwe byeruye kuza gukubita M23 Kisekedi na Kagame ushinjwa kuba nyire M23 nyamara kanga kabihakanira kure. Ninde uri gutsinda? Ni Kagame cyangwa ni Neva? Uti icyo si ikibazo cyo kwibaza kuko sibo bahanganye. Umva se ndagira ngo ahangaha ntusigane na 5G ihute tunyarutse. Nibyo koko intambara ya M23 na Congo u Rwanda n'u Burundi baratumiwe kimwe gitumirwa mu buryo bweruye ikindi gitumirwa mu kugishinja no gusa n'abagishotora kandi nacyo kiritabira nako kiritaba. Niba kitaritabire mu buryo bwa gisirikare mu bwa politiki na diplomasi ahubwo buriya gishobora kuba kinarwana kurusha ibindi byose kugeza naho gicana ubano n'ibindi bihugu bishaka kwasama bibwejura ngo u Rwanda rukwibihano. Ahubwo se kuba ari cyo gihamagazwa na rwa Donald Trump kigatumirwa mbere Katari byo nta kintu ubonamo cyangwa uri kajisho wa cyabitama? Intambara ya politiki yo nta kabuzo u Rwanda ruyirimo ibyo ntibe topic ahubwo ni gute abari batumiwe bahindukiye akaro basakirana u Rwanda n'u Burundi ni gute ikibazo cya M23 na Congo cyase kibyutsa ibyari bisinzira hagati yabo. General Neva ku muvuduko mwinshi atwara aho rurimi mbese nk'uwa the flash mu kanwa mu buryo busa no kubura rutangira nako gukurwa ivati agatangira kwikomagura u Rwanda ku karimi bwacya agafunga imipaka nyamara yagoma na Rusizi y'u Rwanda na Congo yari igifunguye. Yaprofitiye mu kavu yose bamwe bati yego yabonye urwaho cyane ko Kisekedi ari wamwongozaga amupfumbatizwa ifurumba by'ibidolari mu mifuka ngo nawe yongere ku bantu bavuga nabo Rwanda. Mbese ibirego bya Kisekedi ashinja Kagame n'u Rwanda byongera ireme. Nuko General Ndayishimiye yahise abyukiriza ikibazo mu kindi ati u Rwanda rushaka kuzadutera natwe surinya ku kantu kanatwe. U Rwanda rushyigikire ditabara nirwo rubafasha bakaza kwica abarundi bwacya akisubiraho bwacya oya nimudutera natwe tuzaca mu kirundo tuze kuhabanyuko. Bukeye sejo bundi se ati ikibazo dufite ni kimwe u Rwanda rugomba kuduha abantu bacu rufunze babandi bashatse gurika nkuru nziza ku ngoma maze tukabavunira umuheto cyane ko mbizi ko u Rwanda rushaka kubakoresha bakaza kudutera natwe nkuko rwakoresheje M23 rutera Congo. U Rwanda narwo ruti uvugana ubuswa n'ubujiji bwinshi vuga uvuye aho Neva we. Kuvuga ngo wize amategeko iryo ryakwisobye rite? Wize igitondo cyangwa wize ikigoroba sha? Mu mategeko mpuzamahanga twasinyeho ntuzi ko bitemeye ko umuntu uje wawe yitwa impunzi utemerewe kumusubiza mu gihugu cye? Maze rero nujya kuvuga ubusa nk'ubwo ujye ubanza urya amavoka yawe n'imikeke maze ubone kuza guteranjwe kuvuga ubusa nako ubesha abarundi. Kagame ateye ariko se ubundi abo baperezida bigira ngo barasenga yewe ngo bamwe muri bo na pastori ni gute kandi bahindukira bakica bayoboye? Mbese iyo Bibiliya yabo hari
hari aho bemera gukora ibyo kandi ati niyo haba hari umugome mu Rwanda ushaka kwica abarundi yakoresha ubugome n'ubugoryi bw'abo barundi. Ndakubwiza ukuri politiki y'aka karere iri mu mutogoto wa hatari. Katwikomereza dutya ahubwo nyuma y'uko rwa Donald Trump ruje mu bintu Qatar kidumburamo abahuza ba Afurika ngo ni ba Lawrence bakabahenana ko bakabirukana mu kibazo kuri M23 na FARDC bikaba byarashizemo agapoze. Nubwo ari akanyaroreshwa u Rwanda na Congo nako nduhungiye na Kayikwamba bagahurira muri Amerika gusinyishwa nk'utwana duto ku masezerano n'imirongo ngenerwaho ngo mu gukemura ikibazo cya Congo n'u Rwanda. Hagati aho abasirikare b'Abarundi bakaba bakomeje gupfira ku rugamba nk'imishwe mu gihe cy'imbeho. Ikibazo ni ari Neva na Kagame abagabo babiri bisanze mu ntambara batabiteguye, umwe atumiye kuri tele undi agatumirwa mu magambo no kumushinja gufasha M23 ku ngufu. Ninde uri gutsinda undi? Ese buriya umuswa ninde? Ni Kagame cyangwa ni Neva? Energy mu bwonko nge ndi empereur. Bamwe bati wavuga bagira bantu dushakire ni impamvu Kisekedi yanze kwemera kuva mu mizo ya mbere ku ikibazo ari mu 23 ahubwo akagihindura cy'u Rwanda, yewe agashaka no kurema mu Rwanda umwanzi ku ngufu. Ati nzanatera Kigali nkubanuze Kagame ku ntebe. Bwacya ati Kagame niwe kibazo byakwanga akanatumira Neva kumufasha. Nta kintu wumvamo koresha 5G tuvumbure natwe. Ahubwo buriya ngo Kisekedi ari kubyinira ku rukoma. Ati biri gutungana ibiki? Umva duhere kuri aka kantu. Trump's senior advisor for Africa says he discussed the mineral deal with DR Congo President Masad Boros reaffirms Washington's position that Rwanda should cease all military support of M23 and withdraw troops from DR Congo. Iyo ni AA ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane ejo bundi mu 2025. Batumujyanama wa Trump Masad Boros yemeje ko Rwanda rugomba guhagarika gufasha M23 nyuma yuko aganiriye na Kisekedi ibijyanye na deal y'amabuye y'agaciro. Of course we need a more stable environment to achieve this objective, he added. Yongeyemo ati birumvikana nyine dukeneye amahoro kugira ngo ducukure neza amabuye yacu. Sawa byaje humura. Iyi ni mu bwonko dutyaza iminwa yacu buri munsi ngo turyara amatwi yawe. Bidatinzwe twumva ngo u Rwanda na Congo bahuriye muri Amerika gusinya ku masezerano. None ni kuki u Rwanda rwahujwe na M23 bigasa nk'ibifashe neza? Kuki kuva ku ikubitiro ry'ikibazo Kisekedi yashatse kwimura ikibazo hagati y'u Rwanda na Congo aho kukigira icy'abanyekongo bwabo? Yaba yari yicaye ibanga utirihe ryo gufata igihugu akacyegurira abanyamerika ngo igihugu cyangwa amabuye kitaba igihugu se? Yuvuze Congo abantu harya bumva iki? Bumva byakoruta na diyama mwana. Umva ututunyunguti. Approximately 80% of DRC's cobalt output is controlled by Chinese companies responsible for refining and selling this cobalt globally. Chinese firms also owns 80% of the copper mines in DRC, highlighting their significant presence in mining industry. Abashinwa bafite byibuze 80% by'ubucukuzi bwa cobalt na copper muri Congo. Ngo ntacyo wumvisemo? Urasetsa subwo bibagiwe ko rwa Kabila rwabegura ibinombe igihe rwari perezida wa Congo. None intambara y'ubucuruzi iri hagati y'abashinwa na Trump urayibagiwe ngo ntituzanime ibya economy. Sawa menya ko politike idasigana economy sha. Ahubwo bamwe bati ku M23 ijya gufata Goma yasaga nk'isiganwa n'irahera rya Trump bite? Ubwo byaterwaga n'iki? Nuko Trump bari bazi icyaje gukora se? Ntacyo ubwo menya ko Trump na Biden ari bamwe. Biriya byose ubona byo kubatandukanya mu migirire na amayeri y'abanyamerika kugira ngo bayibye rubanda. Niba atari byo soma kakantu. DR's Congo mining capital is at the heart of Biden's bid to counter China in Africa. Iyo ni NPR cyagihe muzehe Biden aza muri Afrika nako murangora mbere yuko ava ku butegetsi mu mahoro. Bati burya bimwe byagari ya moshya ngo yaraje mu sibyo. Gahunda yamugenzaga kwari ukureba neza ukuntu amabuye y'agaciro ya Congo yaba y'abanyamerika kuri make. Birabaye rero Donald Trump asa n'ubikoze. Harabura gato ngo abashinwa babahenere kabisa. Bazemera se? Nindi ntambara. Katwibaze sasa iyo Kisekedi adashinja u Rwanda gufasha M23 ikibazo cyari kuremera nkuko kiremereye. Oya ese y'u Rwanda rutaza muri iki kibazo Amerika ari kwinjira mu kibazo byeruye nkuko yinjiye nk'umuhuza w'ibihugu byombi igihugu kindi? Si byose M23 nta bashaka no kwivuga. Ahubwo se USA yari gutuza ite umuturanyi wa Eastern Congo ari y'u Rwanda rutabirimo neza? Hanyuma imari yabigacishwa handi hizewe nti hari imihanda amahoro n'abana bumvira Amerika nka papa.
naho se Tshisekedi ko asa neza nk'uri kwiruhutsa nyuma yo kwemerekanya na Trump kuza kwiyora ibyama muri Congo bite yaba ageze ku byatumwe ahubwo se kuki yabanje guhenera Kabila n'abambari byari gukunda gute se nyine bari kumwe kandi uziko Kabila n'Ubushinwa ari patana rugi Ntiwagibwe ko Tshisekedi yahoranye na M23 kuki yabahenera ugikubita byaba byaruguteza ikibazo azi neza aho kigomba kuganishwa twibazaga nyawe twebwe turejima ubwonko ubona heze mu bya Tshisekedi na Trump nibagirwa aho twahereye oya nagiraga ngo ngusogongeze kuri wagwane ahubwo u Rwanda ruratsinze nako Kagame aratsinze cyangwa ni Neva utsinze harya stand y'u Rwanda yari yihe muri intambara yari ikibazo cya FDLR ikora na FARDC si byose ihute kuri 5G ingingo zasinweho na Kayikwamba na Ruhungire urazibuka ntacyo niba utazibuka ibanza ivuga ko ubusugire bw'ibihugu byombi bugomba kubaho ahubwo se iyo gushyirwaho kw'igisirikare gihureho gishinzwe guhashya imitwe ihungabanya umutekano w'ibihugu byombi wabyumvise se u Rwanda ruzaba ruha uburenganzira bwuzuye bwo kujya muri Congo kwivuna FDLR ngira ngo wabitoye ako kantu ko kwinjira nta nkomyi urakumva sawa ahubwo se ubundi rwajyaga muri Congo kumara iki yaba hatabagayo umwanzi warwo FDLR u Rwanda ruri muri wini rero ntibarwe ko imipaka yose y'u Rwanda na Congo ifunguye kandi igenwa nk'ibisanzwe sawa ntacyo kankwibwire iby'inkuru za motari zo kuntu USA ishaka kuzana bimukira mu Rwanda na Kivu zombi naho se kudukora visa tukajya twigira muri Amerika uko dushaka ngo wemere ubonye nka Tom kangusomere uyu ni Philibert Girinema wige.com uyu munsi ku itariki ya 2 zo kwa gatanu 2025 mu gitondo cya kare saa 12:17 ati amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na RDC azasinyirwa imbere ya Trump muri Kamena u Rwanda DRC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranije ko amasezerano y'amahoro azasinywa muri Kamena mu muhango uzabera muri White House imbere ya Perezida Trump aho byitezwe ko azashyirwaho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa DRC Felix Tshisekedi yongera ati kuri uwo munsi azasinywa ayo masezerano y'amahoro byitezwe ko hazahita hanasinywa andi ajyanye n'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byombi aho nta gihindutse hitezwe ishoramari rinini rya Amerika muri bihugu byombi ahubwo Nduhungire yemeje ko imbanzizamishinga zamaze kwezwa kera kwa Trump abumvira kuri 5G babitoye kare u Rwanda ruri mu nyungu cyangwa ngaho vuduka umbwire ku bepfo yacu bo barunguka iki avoka ziri kwera cyangwa intambara nihagarara baratora iki icyambere Neva yarishu si byose mu magambo make abarundi barwanira amahe uretse ko bivuga ko abarwana batanabonaho ahubwo ngo arebwa na Neva gusa naho ubundi niyo atuma barwana kurya akunda ibiryo ku rufito ngo arindwa mu binabwo oyase ntitubitindeho ntiwumvise madamu ndayobaha ko yafungiye abacuruzi bose ba peteroli ngo amahera ajya yuzuziwe gusa muri make ndavuze ngo intambara nirangira uburundi na Neva arababuza ibidolari bya Tshisekedi yamuhaga atiteko kuba basoda b'u Burundi bumva isasu bakirukira nk'abazarendo n'ubu urakibaza ngo ninde uhombye se ngo ninde ugiye kongoka ntukagorane nawe kandi ahubwo se ibyo kwiko mu Rwanda ngo ushaka gutera Burundi nta kantu k'isoni wumvamo ntabwo wumva kuyobyura abarundi ngo bahugire ku Rwanda ibagirwe ko igisuda cyabo M23 ikimariye muri Congo gusa se ahubwo n'abasigaye Trump nasoza gutunganya utuntu twe bazagaruka i Burundi na Kibujumbura bimwiza imoso none se uretse kuba Neva ashubwoba bukagaragara no mu byuya rata ntiwumvise ko yiteze ingabo z'Imana kumufasha gutsinda RDF none se wirengagije ko ababirigi basanze amafaranga atabasha kuyabyaza umusaruro bagahindukira bagaca kwa Museveni ngo bahuze n'u Rwanda cyangwa ntuzi ko aho kwibagirwa kuvuga story zirimo ibiryo wamwima mikoro ngo Neva byo gukuba uzabiveho ahubwo uzakuremo gusa none ko avuka y'u Burundi irenze yo muri Amerika nkawe sanze zigura kimwe none se uretse kuba Kagame yita ku iterambere rye yego rata ntubona ko agobekamo n'akantu k'abaturage ngo nkwe ntuzi ko visa ya Canada yagabanyijwe hafi ya zero cyangwa ntuzi ko Visit Rwanda yinjiza ibimiliyoni byubakwamo ibitaro ngo ibitaro ntacyo bimaze iririre ntiwamenye ko abanyafurika baza kwivuza kanseri mu Rwanda se sawa ntacyo menya ko Kagame avuga make ariko akanatukana rata sinya ko utamona asa n'amashu cyangwa inyanya until next time.
ngo vuta nikuvute muvuta isiwe mujinga. Papa, let it come steep. Ngo hapa ngo naona ngo Tanzania ngo Tanga ngo Tanzania ngo Kenya Nairobi ngo arahabona ntuze ari haja kuri Tanganyika. Ngweye Tanganyika yote igeuke supu. Ngo ile milima yote igeuke ugali. Uyanyora umogi. Urumva kwiyumvira gushika wiyumvira ngo Tanganyika niba isupu.